Ya, selamat sore. Saya di Tongkonan Tumangke, Saya di daerah Tumangke, dekat dengan objek wisata Lemo, masih masuk wilayah Gorang. Di sini ada bunga bangkai atau yang biasa disebut Rafflesia. Yan lalay man na rito daw natin na. Yo di ni mang, boy na ko sa bibit na to kidi ko ano yori para alu Sumatra to. Oh, nambay ya kapang kulit ito yung toon na yung tumaabo. Susigay pa yung garonto no. Bawa pa rin. Upo siya de kay manitibal. Ayan na. Pas na jo mau ka na so tingin na. Makana pagar mamanan tayo. Tama ka pagar tayo. Tanam. Kalian ya pan. Kalian na beli ya. Kalian na din. Di mo na kakapin nga din. Pumama na din. Kasi ito ang